Ajde, brzo stavljaj na traku, brzo. Još malo i to je to. A ne. Što je bilo? Pa znao sam. Evo, nismo uzeli bazu ručka. Znači, stara će nas učiniti nepostojećim ako se vratimo doma bez crvenog luka. Već sad vidim kako se onak, cijeli dan će biti upropašten. Kad je mami dan upropašten. Onda je svima dan upropašten. Šta? Mi imamo isto mamu. Karlo, morat ćeš brzo trčati po luk. Znači, blagajnik je na našoj strani, ali morat ćeš biti brz. Uvijek sam se pitao zašto se zove crveni luk, a postoji samo ljubičasta i bijela verzija. Karlo, nije sad vrijeme za egzistencijalna pitanja kad je naša egzistencija upitna. Brzo, trči! Rok je stigao u Kaufland. Pa dobro, di je sad on? Šta mu sad toliko treba? Požuri! Rok je u Kauflandu. Šta? Vidi. Ovo je predobro. Ništa, onda ćemo uzeti sve to i doma ćemo probati apsolutno svaki od tih okusa. Ja sam za. Ekipa, šta je s ručkom? Kojim ručkom? Nema veze ako zaboraviš namirnice za ručak, a umjesto toga uzmeš rok. Mama će razumjeti.